Esselamu alaikum poštovani gledatelji, naredne minute su ramazanske. Govorimo o dobru, o lijepom ponašanju, o saradnji i podršci. U prethodnim emisijama mogli smo čuti da zaista jednim drugima trebamo biti oslonac. Tema Ramazan i pitanje ekonomske saradnje dobrim dijelom upravo o tome govori. Sa profesorom doktorom Akbarom Midijem već smo pričali o ovom sadržaju, ali zbog važnosti poruke koju šalje, koliko god vremena ju posvetili, malo je. Zato ćemo i sada o istoj. Profesore, esselamu alaikum i dobro nam došli. Šta je to važno još znati vezano za ovu temu i ovo pitanje? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اصحابه المنتجبین. همونطوری که در جلسات قبل عرض کردیم، U ime Boga, sveopćeg dobročinitelja milostivog, hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je Božji blagoslov i mir sa našim predvodnikom Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabranim ashabima. Upravo, kako smo rekli na prošlom druženju, pitanje ekonomske saradnje i materijalnog usavršavanja među muslimanima jedna je od važnih odredbi Islama koju ozbiljno naglašavaju Kur'an i časni poslanik. Na osnovu toga, pitanje milostinje, pitanje obaveznih i dobrovoljnih davanja u ovom časnom mjesecu razmotrit ćemo u okviru nekoliko emisija. Možda ćemo moći u ovom časnom mjesecu, u mjesecu Ramazanu, u mjesecu u kojem su vrata Božje milosti otvorena prema njegovim robovima, srca usmjerena na Boga, ruke siromašnih podignute prema Bogu i mi pružiti svoje ruke nemoćnima, uhvatiti nekoga za ruku i pomoći mu. Naša tema je sada nagrada i odgovor na milostinju, sadaku, koju mi dajemo i koja predstavlja jednu vrstu ekonomske i financijske saradnje s drugim ljudima, našim zemljacima, istovjernicima, odgovor od Boga koji je stvorio i njih, stvorio i nas i dao nam je na raspolaganje bogatstvo koje je i samo ispit, da vidimo šta je gospodar svijeta predvidio za davaoce sadake i milostinje. Časni Kur'an u 276. ajetu sure Bekre kaže ovako: Allah uništava kamatu, dakle, Bog obezvrijeđuje, poriče i uništava kamatu. Zatim kaže, a unapređuje milosrđa. Dakle, davanje milostinje i pomaganje učinio je uzrokom dobra, blagodati i razvoja. Allah ne voli ni jednog nevjernika, griješnika. Dakle, ne voli nezahvalne, nevjernike, oni koji vide, a poriču Božje blagodati. Jer oni su bezbožni i grešni i u ljudskoj zajednici se ispostavljaju tragovi njihovih grijeha. Prema tome, u ovom ajetu je ukazano na različite stvari. Prvo, u kamati nema blagodati. Kao što smo ukazali u prethodnim raspravama, u kamati nema dobra ni za ovaj ni za drugi svijet, niti za onoga koje uzima, niti za onoga koje daje. Čak u predaji stoji da grijeh čini i onaj ko piše sporazum između davaoca i primaoca kamate. Onaj ko je svjedok ovom poslovanju i svjedoči da je takav kredit uzet i da je napisan takav sporazum, također je griješnik. Čak i onaj koji sjedi na skupu gdje se obavlja to poslovanje i ništa ne govori, i on čini grijeh, jer se nalazi na skupu grijeha, gdje se griješi prema Bogu i prema onom časnom ajetu, sjedi na skupu gdje se objavljuje rat Bogu i poslaniku. Prema tome, kamata je čin bez blagodati, čin bez vrijednosti. Prvo, predstavlja nasilje nad Božjim robovima. Zašto? Jer je Bog bogatstvo i moć stavio na raspolaganje jednoj osobi, a s druge strane drugom čovjeku je potrebno to bogatstvo za jedno određeno vrijeme. A mi dolazimo i njegov težak život još više otežavamo, njegovu potrebu povećavamo uzimanjem kamate, povećavamo stres i nemir u njegovom životu. To je nasilje. I drugo,
uzrokuje se narušavanje društvene ravnoteže. U prethodnim temama smo također rekli da kamata u stvari narušava društvenu ravnotežu, uništava jedan ljudski život. Čovjeku koji želi da se uspravi, mi zadajemo udarac da još više padne. Sljedeća stvar je da kamata povećava klasne razlike, a stvaranje velikih klasnih razlika predstavlja jednu od osnovnih nevolja čovječanstva, kako jučer, tako i danas. Vi vidite društvene tokove gdje su siromašni ustali i nastoje odbraniti svoje pravo. Korijeni i temelj 90% ovih teškoća je pitanje kamate i uzimanja kamate, a ljudi u suštini ne mogu da uzmu dio u tom Bogom danom bogatstvu koje je poklonjeno svijetu. Dakle, kao što smo ranije ukazali, na kraju ajeta se navodi da je uzimanje kamate i davanje kamate jedna vrsta objave rata Bogu, zato što kaže da su oni nezahvalni. Bog im je dao blagodeti i umjesto da zahvaljuju, oni su prema tome kojim je dao tu blagodat nezahvalni, a nezahvalnost prema onome ko nas daruje i ko čovjeku čini dobro predstavlja grijeh. Kur'an kaže, zar nagrada za učinjeno dobro djelo može biti nešto drugo do dobro? Ako je Bog nama učinio dobro, stavio nam na raspolaganje imetak, dao nam na raspolaganje ugled, znanje, moral, onda te Božje dobrote trebamo trošiti na putu njegovog zadovoljstva. Prema tome, kamata je protivna ovom općem zakonu prirode, ta nagrada za dobro treba biti dobro. S druge strane, udjeljivanje i milosrđe su ekonomska saradnja među muslimanima i sam Bog tu saradnju čini blagodarnom, unapređuje je i spušta svoju milost na ljude koji međusobno sarađuju. Kojim je dijelom Bog zadovoljan? Kao što smo rekli na prošlom druženju, poslanik je rekao da je jedan od primjera kada se očituje Božje zadovoljstvo upravo davanje milostinje. Bog je time zadovoljan. I druga stvar je da su u osnovi milostinja i ekonomska saradnja među muslimanima, među ljudima općenito, a posebno među muslimanima usmjereni na ostvarivanje ciljeva stvaranja, jer je Bog stvorio čovjeka kako bi on dostigao savršenstvo. I taj čovjek živi dvije vrste života. Prvi je život pojedinca, a drugi je društveni. Život pojedinca je u stvari u funkciji društvenog života. Milostinja i udjeljivanje uzrokuju da ovaj društveni život i ovaj skup napreduje prema poboljšanju, prema razvoju i uzdizanju i najvažnije, to je činilac Božje milosti i ljubavi, činilac milosti i ljubavi između prijatelja Božjih, među muslimanima. Zato u predaji stoji, budite milostivi jedni prema drugima i pokazujte samilost, kako bi i Bog bio milostiv prema vama. Sljedeća stvar koja je navedena je nagrada za milostinju. Božji poslanik je rekao, milostinja otklanja nevolje i to je najbolji lijek za tegobe i bolove. Mijenja nebeske presude i odredbe. Dakle, nekada se javi neka teškoća, neka bolest i nevolja. Ta bolest nikako da se otkloni, osim dovom i milostinjom. Prema tome, milostinje je jedna od stvari koja otklanja nevolje, bolesti i teškoće. Hazine konim va kharj konim. Banabarin riba برخلاف این قانون عمومی نظام طبیعت هست که پاداش نیکی باید نیکی باشد. Ako su nedaće sastavni dio Božijeg zakona, iako je sve predodređeno, kako onda davanje milostinje možemo spriječiti te nedaće? خب این یک سوال خوبی است که معمولا در اذهان ماها هست اگر ما اعتقاد داریم که To je veoma dobro pitanje koje obično postoji u našim mislima. Ako mi vjerujemo da je upravitelj ovoga svijeta Bog i da uzvišeni Bog ima zakone pomoću kojih upravlja svijetom i da je sve unaprijed određeno, pa kako onda milostinja otklanja teškoće? Da bismo ovo razumjeli, trebamo obratiti pažnju na nekoliko stvari. Prvo, sistem stvaranja svijeta je zasnovan na zakonima, znači
Bog ne upravlja ovim svijetom bez jednog niza zakona, kako u samom stvaranju, tako i u uspostavljanju tih zakona. Dakle, svijetom se upravlja na osnovu zakona. Druga stvar koja je važna je to da isto kao što stvorenja međusobno utječu jedna na druge i zakoni također utječu jedni na druge. Pogledajte sjeme cvijeta. S nešto đubriva, nešto zemlje i malo vode, stavite ga u jednu posudu. Djelovanjem vode, zemlje, zraka, svjetla i sjemena, nakon nekoliko dana uzrokuje da cvijet iznikne. Prema tome, vršenje utjecaja i primanje utjecaja jedan je od zakona stvaranja. Zato tako je i u duhovnim pitanjima. Zakoni utječu jedan na drugi. Zato su časnom poslaniku postavili isto pitanje. O poslaniče Božji, kako je moguće da mi nedaće i bolesti otklonimo davanje milostinje kada nam to dolazi od Boga? Poslanik je kao odgovor rekao samo jednu rečenicu. I milostinja je jedan od zakona. Prema tome, pitanje davanja milostinje i otklanjanje nevolja putem milostinje samo predstavlja jedan od zakona svijeta. Dobro pogledajte, u suri Pećina postoji priča o tome kako je Musa alejhiselam putovao sa onim mladićem, svojim prijateljem i saputnikom. Ajet kaže, nađoše jednog našeg groba. Dakle, ovaj Božji poslanik i njegov prijatelj vidjeli su jednog Božjeg groba. Roba koji je od Boga dobio posebnu milost i posjeduje skriveno znanje. Dakle, znanje koje je od Boga i kojim ga je Bog potčinio, a ne neko drugi. Kada je Musa vidio tog dobrog čovjeka, zatražio je od njega da ga prati kako bi naučio nešto od njega. Ovaj rob mu je odgovorio kako ga Musa neće moći pratiti i biti mu saputnik. Zašto? Jer ja znam neke stvari i trebam djelovati prema njima i imam obavezu, a ti nisi obaviješten o njima i to će izazvati protest kod tebe. Musa je rekao, naći ćeš me, ako htjedne Allah, strpljivim i neću se opirati tvojoj naredbi. Jedan od događaja navedenih u ovoj priči je i događaj kada su oni došli u jedan grad i stanovnici tog grada ih nisu prihvatili i oni su bili gladni i imali su neke potrebe. Ovaj dobri Božji rob je počeo da popravlja jedan zid koji je bio ronuo i gotovo se srušio. Musa ga je upitao zašto taj posao obavlja besplatno, iako već hoće negdje da rade, onda za to nešto i da naplate, pa da nabave i nešto hrane. Dobri čovjek mu je odgovorio da se pod tim zidom nalazi skriveno blago, čiji je vlasnik bio jedan dobar čovjek koji je umro, a iza njega je ostalo 2 djece. Meni je Bog naredio da spriječim potpuno rušenje toga zida i da ga popravim, kako bi blago bilo sačuvano i da ga ta djeca pronađu i izvode kada odrastu. Pogledajte, u ovom ajetu ukazuje se na jedan princip. Otac njihov je bio dobar čovjek i pošto je on bio dobar čovjek, Božji zakon je takav da posjedovanje dobrote i bogobojaznosti kod jednog čovjeka utječe i na njegovu djecu. Kako se boja kose, lik, genetske osobine prenose sa očeva na djecu, tako se nasljeđuje i moral, a bogobojaznost također ima ulogu u njihovom životu. Prema tome, u svijetu stvaranja i zakon bogobojaznosti je jedan od zakona i ima utjecaj. Zato u kuranskom ajetu stoji: o ljudi muslimani, ako imate malenu djecu, a život vam je pri kraju i bojite se za njih, da im ne bude učinjeno nasilje, i sami budite milostivi prema siročadi i podržite ih. Mi ćemo, ako Bog da, u narednim razgovorima stići do toga da je pitanje utjecaja dijela u sistemu stvaranja jedno od osnovnih pitanja i nešto što je kao novinu donio Islam, ponos časnog Kur'ana i nas muslimana. Prema tome, pitanja otklanjanja nevolja, bolesti i teškoća putem milostinje i samo predstavlja jedan od zakona svijeta, a između dijelova svijeta postoje određeni odnosi. Rekli smo da voda gasi vatru, a istovremeno je podložna utjecaju vatre, prima toplotu. Voda pomaže cvijetu da iznikne, ali ga i uništava. Prema tome, milostinja je jedan od zakona svijeta. I ovo je rasprava koja je potpuno očita i dokaziva, kako u filozofskim pitanjima, tako i u predajama te iskustveno u životu ljudi.
Mnogo je još pitanja i znam da nam vi možete dati odgovore na to, zato ćemo nastaviti ovu temu sutra. Hvala vam, profesore. Poštovani gledatelji, preporučujem vam da i sutra budete sa nama, nastavljamo ovu priču. Hvala vam na gledanju i prijatno.